O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia alo mai o talo le aso tofi. O le ua maliu le tangata na tatui tu lo I lunga le pasi I one hanga I au kilani ana nafi. O le afo le lua I le awauli le ana wala awai leo leo I le nei wha au o manu ai Church Street ma o le ana awina atu le whale mai le ua maliu I se tu langa ti ngā ina. E tu whaatasia talo tae au lo sa ilia pia nei leo leo le na whaia mata ua I fo I leo leo o le nei o sofa inga na whaia I se tu langa matu I a tele I lunga le pasi. E tupu o loo iai isi tangata I lunga le pasi ma o le malanga fo I le nei na sau mai Glen Inez a ngai o ne hanga. Tāpuni ai fo I manisi o awala tua oi o ne hanga I lea taimi o le afiafi ai whaasolo so e ngā leo leo. Wa sau noai le council o le maunga kia Tamaki Ward Josephine Bartley I le tau nei. O leo so whainga le nei ananafi e whainga tāna talia ma o lona ia mana onga I a vave o na maua leo leo le na whaia. Ua talia le au whainga aluenga St. John leo fo o totongi na tuina mai le pulenga ma o lona winga wa tau fia I nei matetee. Ua sawai le mai au whaeilo mai le malo ananafi o le asi itia le lango le malo e ala I le wha matuu mai o le isi luas fulmalitasi miliona. Ma o lona winga walata I le tolu se lau 5.5 miliona le sao o tangata totongi la fonga mo St. John. I totono o le neitau sanga wha le tupe luafe lua whai le luafe lua 5. O se fesoa soani wha au popo lo o sangwe le taui o wha lavilavi wha afua sei wha apele soifua malo loina. O totongi nei o lau whainga aluenga na te e wha awa wai le masina ta aluai peitai o le ua maua le taunu unga manuia. Wa wha afetai ai e sui o le pulenga St. John le malo malana fesoa soani wha au popo. Ma whai mai ai e mo o mia pea nisi fesoa soani wha au popo I le anga I luma. O le fina ngalo fo I leo le sui o le uni e talia ma le anganga wha afetai le sao le malo peitai e le o lava. Ua wha amaunia mai e sui o le amia ni usila o le ua uma mai I Utah Containers ale mana wanui. Va ale nei le amia ni usila o le ua mangoto I Samoa ma o containers uma fo I e tolu ta I tolu mita le uumi o le ana o ese mai le vaa I le aso ono o ke topa. O le tasi o nei containers o le asa iei totonu mea tau mafa ma o le ua mae o na tanu e se le isi lua e le I aini mea I totonu. Wa whai mai ai ma le amia ni usila o lo wha awa o peo na mata I tu le vaa o mangoto ai mai seio o ngā samia a fia o Samoa. Ua tuua ia le kamupani va alele le ea ni usila, o lea olo o ia wha atau ngata ina tau upa se mō tangata whewa I le vao ni usila ma au se talia. Mata I tua le consumer and zed whai ngā malanga I le vao atunu e lua I totono le se fulu valu vai aso ina ia I loa ai. Le tau upa se I taimi o tu uanga wa onga. Na I loa ia o atu le se lau ono sfuma le fitu pasene le ana tau ngata atu wai pa se I taimi o tu uanga wa onga. Na I lo le tolu vai aso ai ele I alu le tu uanga. Na whaatusa tu saifo le consumer and seda nga I tau upa se le kamupani va alela le Qantas I totonu lavo le periota lava le etasi. Ma o ina I loa ai. O taimi o tu uanga le ana matua I longa o na tau ngata ai le tau upa se. I le vau le e New Zealand ma le Qantas. Whaape fast food ma le tolu pasene ma walunga I tau upa se le e New Zealand whaatusa le Qantas e luas food ma le ono pasene. Mo le mau le polesila le consumer and zea John Duffy I tala le tio whaavau malo a New Zealand. O le tali masani lava le e New Zealand o le efa o ngale pricing model e nate fetuuna ia le tau upa se pitai. O se model e le o tali tonuina le consumer and zed ma ia whaatalo sangai le tatau o na soe. O le fesili le consumer and zed ai se a laulo o mawhaiai o na tau fio le Qantas ana ia pase se tau mawalalo tu sa lava po o taimi o tu uanga wa onga. Matala whaaiu, valu se 10 miliona tu pe whaalu I vaea talu na se e maile whainga malo o lo o iai nei. Ina ua tu lai maile whainga malo whau whaatasi o lo o iai na sawa I lo le whaatonunga I matanga luenga le malo. E whaia suinga e whaasau mai ei tu pe whaalu e ono tesi 5% pe fitu tesi 5% foi. O le matanga luenga le social development le e maa walunga I lava na tu pe whaalu I vaea nei, si lia lea ma le se 10 miliona. Lona lua I aile oranga tamariki e valu tesi 5 miliona, ma le ofisa o whaamaumauga e fitu tesi 5 miliona. O reporti fo inei o lo biai e fitu wafe lua se lau fast food malitasi ava no whainga aluenga vaea. I totonu o le li o matanga aluenga mapulenga e lalo whaamalu malunga al malo. E ui nei fo numera titele, mai le malo e le I uma fuafuanga e whaasau mai ei nisi tupe, ai mai le Public Service Association o le mai maungo tupe. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei taiao.